Lakbay Katoliko mayong adlaw kanatong tanan. Si Mr. Cesar Miano ba katong literal gyud nga buta nga magwawali sa 70 Adventist ni sulay siya og basa sa MediB1 Bible, maayong balita Biblia, katong bag-ong maayong balita Biblia mo ni. Iyang gisulayan og basa. Bisag di kita tanawang resulta, wala na maos content atong tanawon na video. Ang ako lang pangutana, nagsige mong panaway nga dili mabasa ang pangalan sa SDA, mga certified fake doctrine. Ngano day ka na day inyong pangalan, mabasa day sa Matthew 6:18? Pag-share mo, ito basahon, tanawan ninyo ha. Mga kasalamin, makita naman siguro ninyo. Pero, makita naman siguro na ninyo. Kita kayo ambot lang kag ikaw kita baka. Pero tanawon na tog mauban na imong gibasa. Atong basahon. Nagkanayon din Ikaw, sultian ko ikaw mo si Pedro. Sa ibabaw nining bato, tukuron ko nga akong iglesia. Din walay gahom sadis o kamatayon nga makabuntog nini. Mao nay resulta galig-alig og basa. Wala na mao ang iyahang gitawag gibasa, dili mao. Karon sakto ba ang iyang gibasa? Tanaw na to ang bag-ong mayong balita Biblia. Tanaw na to. San Mateo 16:18. Kung mao ba gini nga content yang giingon. Bosa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato tukoron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Lahi man di man mao ang katong content nga gingon nga hadis. Ikaw, sultian ko ikaw mo si Pedro. Sa ibabaw nining bato, tukuron ko nga akong iglesia. Din walay gahom sadis o kamatayon nga makabuntog nini. Dili mao. Ngano man? Mao ni resulta. Bisag dili ka kita, mag-alig-alig og basa, di tan-awa wa na mao. Pastilan. Unya, simbahan ang giingon diri ha, kamo ra ba mo ingon ra ba mo nga dili simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nara mao na resulta, mao na og di kita basa na laglain di kay mag-alig-alig og basa ba di tanawan, bad shot na hinuon, porbida.